Fai mai sa pakuka i le nei tai au fai mātātou tusi fai tau mta upo tolu fai upo sufitu o le suru iwa. Mai pe le funga mai le mati, o le vine, le olive, o le oto iaise me ai le whanua, le oto iaini ma moe, le aini povi le fale povi. Ae pe i taia, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le tua o lou wha o la tanga. O le tua leli, o loo malosi ia, na te whaia o vae pe o vae o aila, o ia foi o te savali ai ia o mea maua lunga. O le autu o loo tātou iei pea, ma tātou ngā lulue ai le nei vai tau, o le olanga i le toafa o nei o na pō, a le la o tātou vava ai le nei aso, ia i le autu le a wha moe moe ua maua. Au te manatu o le autu fo i leo le neiva ia so atoa. A o le wha moe moe ua maua. E mwhai ona tātou i loa ia winga ma le tau mawhainga o lo tau mawhai ai ia sapakuka ma le manino o lana whi au. Tātou wawa ai ai le nei aso. Pea tātou wa ai le hau te lenga o le tusia sapakuka. E pila ana mai tā upu mua. Na e fesili ai sa pakuka ona ua pe onu numir ma fo sa pakuka. Ua le tala fea ngai le mta upsi sili mal mele tupu. O le tala fea ngai le mta upsi sili mal me utupu o le vai atu o sa pakuka. Ua le fefefe tanga te faali a la to wa mi o le anga. Ua pe o se mea sa faalafi a lele o a imanga ala o tono mal o so se mea watu i sa pakuka. Ua matua le anga mi o tanga te ye vai. Ona fesili la sa pakuka, a o fea le tua. O fea le tua e fea le whamsinonga o tangata nei. Ia le fesili le pola le umi. Ai se hafoi. Ai o aina te fea le nei whamsinonga. Ia ona olo le mata upu elua. Ua, vava ai ia sa pakuka ona whapelo le. Lau whaatali ia i le tua. E tuai mai ai le aso o te talitonu. E tali ai le tua. E le tali mai e tusa mo tātou langona mo tātou manatu. Ai le teimi o le tua. O le autula o le meta upu e lua pe fōringa mai whapea le ali ie. O te whaatali ia te oe. Ia o mai lole le meta upu e tō. Ia o le whaafetai ia sa pakuka i le tua. Ua ngā lue mai le nganga o le tua i le perfecta. Mai ia la ngona ai. E mo ia o mea o lo wa ai tangata. E mo i la ngona o tangata. E mo ia tātou mata upu sili ma le whaawasenga inga o le laulangi mo mea o tumua. Ai o lea tua o lo o iai le atotoa o mea umalawa. Na mai lo leo le tala leo o tātou wawa ai mwhai mā tātou tus whai tau le nei aso. Whai mai pele fua le mati. Le funga le mati, le funga le olive, le funga le vine, le ise mea ai, le aini mā moe wheo ai, le aini povi le whale povi. O te oli aha au i lo ua tua. O te fia i lo ua li. Awa o ia o te tele vave ai e pe o le aila, na te whaia o vai e malolosi. O whea sa wai lea wha moe a, pe o le fesili le nā ho nei e fesili ai le tangata i nei aso. E wai mo ia o le tangata e whaingaruanga. Tu sa pe na an whaingaruanga umaltupi. A lailoa e iaile isi to tongi le ta atia mai lumana. E o fo le tangata whai whaatoanga. A telea ia le whaatoanga lai to tō e mo ia a tu sa pe le se tupe la ia le me ai. Tu sa fo ia pe al watu o ngau ia li si vaenga le maumanga ala ia li si vaenga le toi. E ia le me e wha moe iai o le matua to tele le whanau. Iai to tele to mai te wha moe iai. Ai o le fesili la lea sa whaima me pe e ni vai le ulo sa pakuka ele meta upu momu. Ai a wha pe whea, pe a whai wale ai a se, wale ai se mea o mei. Pe o mei a le sa wha moe ia ilo no wha tua malana meta upu sili e tali le tua, matau i le tua i tangata mi o leang.
Pila le fuila utu mai le tangata ua le aia ma se me tua ia. A whawhea o whea tua ia. Ia ono o mai lola ia le melea. A whawhea la pila tangata ua le isan whatoa. Whawhea tangata ua le isan ngā ruenga. Whawhea le tangata le se whanau le ise toa lua. Whawhea tangata le iso na ainga. O whea wha moe ia. O whea tua ia. O whea a apa ia. O ai a apa mai ia te ia pe amana o nia le fisosan. O inala le ia au tu o lo tato waso. A o au. Tu sa pe le ai nei mau mea uma. A o au. O te fia i le ali. O te oli a i lo oli. O lo o i le atua. Lo ufa moe. E mantuala sto ino yopui i le tato mata upu le nei aso. Awa ave ese uma mea le tamau a inga nei limo yopu, avatu ma le whanau, wale aia ma se mea o tutoi. Toi au ia ma si ana avale i. Ai wale aia ma si isi mea. Ia efe mea ia. Au mai le atua, ave ese le atua, wha manu ina le suafa o le atua. Atu maila ia sa pakuka, wha mai sa pakuka. E a mi walea, e a ngasala, e watu ai mai le whaamasino ngā le tua, ai saua. E ele teimi e sauai, e ui ina leanga, e ui ina fōringa mai wale se whaamoe, ai alte, e apa mai e le tua, whaola lona nu, ave ese le a mio leanga, ai toi to tongo le a mio le lei, ia on ho mai loa le mta opo e tolu, mai ia, o te le popole, ua i le tua, lo u whaamoe. Pele aise mea o te tua ia. Pele aise la o lo waa wana o na tafta whea i le au. O te le fefe. O te le fefe. Pe o te tūto atasi na o au, wale aise mea o te apa atu iai. O te le fefe. Aisea, o lo o soi fua le tua. O le alanga fuila le al tatou tuswhaitau le nei tai au, mo le tatou ai ngā lotu ale anga i le nei aso. Aua, tu sa pe mā puni umawhai to toa i lau tutui. Tu sa lava pe tā puni umawha i lau tutui. E matala ale fina ngalo o le atua. I la tā alanga, ma la tā tangi. Pe tuai mai, pe fiu e whātari. Pe tate manatu foi wa lewa na te tau na au mai. Aua ne I mutalo ta whamoe. O le mea tonu ana ta o le whamoe I le ali. Whai ma le mautinoa ma le telton. O lo o sila le tu. Na te le tu la whai ia I ta ua. When Habakkuk's dialogue with God in chapter 1, he's so confused that there's so much wickedness. And according to his theology, God reaches down and punishes all the wicked people. But it seems to increase. So in chapter 1, Habakkuk is saying, Lord, you confuse me. And then in chapter 2, he say, okay, Lord, I'm just so confused. I give up and I'll just wait on you. Because I know, Lord, that when I sit and I listen, you will eventually talk and give me hope. So in chapter 3, hope has come. And he started praising God even in the midst of all this chaos, sinful wickedness and everything. And then he says that even if there's nothing left for me to hope for, not like a person who has a job. And even if he goes broke 2 days after he gets his pay, he still works knowing that there is another payday coming. And even parents, they have hope when they have a lot of children. And they know that they're secure because we got kids to take care and help out. And there's a lot of things that people have. Someone may be going without a job, but he has a savings. So he says, I still have some money. But what if nothing is left?
you have absolutely nothing. Nothing coming. You can't see any hope or anything in the future. And there is no, the fig tree is not blossoming, the vine, the olive, nothing. No sheep in the field, no cow in the yard. And then he says, but I will hope in God. I will rejoice in God. I will be happy because my God is there. And then in the theme of chapter 3, he says, Lord, I praise you. From being so confused at how late and how slow God is answering or reaching out, to Lord, I wait upon you. And then from his waiting upon God, he's gotten this great confidence that in God, there is an answer to everything. And therefore he says, okay, I know that, he'll reach down, clean all the wickedness there is. He'll reach down even when you don't have any food, nothing, the plants, the trees, nothing is bearing fruits. And he will reach down because why worry? Rejoice in him. He is our hope. He is our hope. So he's kind of bringing a picture of how Christ touches our lives. Because those who have been made righteous in Christ must live by faith. So when Christ comes again, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. God, in the end, will reign, and so will his people if we keep hoping and keep on keeping on in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.